oslobodila je Orlean, grad koji su britanske trupe opsedale 7 meseci. Na današnji dan rođen je i Aleksandar II. Nikolajević Romanov, ruski car od 1855. godine. Tokom njegove vladavine ukinuto je kmetstvo. Reformisani su sudovi, data ograničena samouprava gubernijama i gradovima. U februaru 1881. ubio ga je pripadnik organizacije Narodna volja. A 1999. godine u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju srušen je telekomunikacioni toranj na Avari. Kad džin padne, patuljci se raduju. Sa 210 metara visine televizijski toranj je bio veštački produžetak Avale, čineći uočivom i prepoznatljivom sa velike udaljenosti. Beograd je, zahvaljujući tornju, izgledao muževno, pa čak i potentno. Patuljci su došli u noći 29. aprila 1999. godine i uz veliku buku, tresak, plamen srušili džina. Došli su sa moćnog, gordog i, kako sami kažu, civilizacijski i tehnički superiornog zapada i varvarski srušili stvar. A stvar kao stvar. Ova je bila plod velikog truda i zalaganja mnogih ruku i mnogih umova, ali sama bez razuma i svesti o svom postojanju, a i nestajanju. Šta je nagnalo tu civilizacijski nadmoćnu kulturu Zapada da se sroza na nivo divljaštva i povede za primitivnim rušilačkim nagonom? Tim pre što program RTS-a nije zaustavljen ni za tren. Saznali smo da je simbol muževnosti nestao, tek kad smo očima opipali Avalu sutradan. Odgovor će dati analiza koji već ekipe njihovih stručnjaka rade. Tačan odgovor nama ne bi baš mnogo ni značio. Tornja nema, a sličan rat nije mnogo verovatan. Ukratko, na pitanje zašto su tehnološki džinovi postali moralni patuljci je pitanje na koje će morati sami da odgovore. Mnogo je bitnije za nas, naravno, zašto je vrh tornja, a to je centralno izvorište komunikativnog kanala, odnosno glavni TV predajnik, nije oscilovao u skladu sa stvarnošću. To je bilo vreme kad televizija nije bila sposobna proizvede ili kaže istinu, a veći deo gledališta nije bio u stanju da je prepozna i primi. Na televiziji su pokazivane škole, obdanište i bolnice, blizu kojih su bombe padale, ali ne i vojni i policijski štabovi koji su bili prave mete napada. Zemlja nam je divljački rušena, a ljudi ginuli. Trpeli smo strah i poniženje, a to niko nije povezivao sa mudrom politikom koja je na našu nesreću tada vođena. Džin sada leži kao spomenik varvarstvu, gluposti, strahu i ko zna još čemu. Ako se ne izvuče pouka o pogubnosti medijske mrkle ponoći koja je vladala proteklih 10 godina, ovaj džin je pao uzalud. Iz režije mi upravo javljaju da na vezi imamo kolegu Ivana Plavšića. Ivane, da li se čujemo i odakle se vi javljate? Dobro jutro, kao i naravno već mislim što su gledalci jutarnjeg programa navikli iz Hamburga, Srpska televizija Dobra zemlja često u jutarnjem programu pošalje nešto od priloga što je zanimljivo i vezano za život i rad naših ljudi. Ovoga puta to je jedan kratki fonoizveštaj vezan za predavanje koje je održao pre par dana Jürgen Elsässer, autor knjige i glavni urednik nemačkog političkog magazina Konkret. Naime, on je u Hamburgu, kažem, pre 2-3 dana održao jednu promociju knjige koja se zove Ratni zločini, smrtonosne laži nemačke vlade i njihove žrtve u kosovskom konfliktu. Naime, ono što su mnogi za vreme rata na Kosovu i agresije NATO protiv Jugoslavije pretpostavljali, sada je jasno. Vodeći političari i mediji su svesno dezinformisali i varali svetsku javnost da bi opravdali ovaj rat, agresiju suprotnu međunarodnom pravu. Naime, Elsässer je razotkrio ovu laž i sistematski je prikazao, što je izazvalo velike simpatije, ali i ohrabrenje među našim ljudima, jer su uvereni da će istina polako, ali sigurno rehabilitovati istinu. Sve je jasno, kaže on, neke zemlje, među njima Nemačka i Amerika, su se utrkivale u svojoj moći i dokazivanju sile, ali i ekonomskog uništenja prvo Jugoslavije, a odmah potom i Srbije. I još jedna informacija koja je vrlo bitna za naše građane koji žive ovdje u Nemačkoj okolini. Naime, u petak je u organizaciji Jugoslovenske dopunske škole održano predavanje na temu pisanog stvaralaštva Jovana Dučića, a interesantno je da su sve to naravno pripremili sa našim, ako mogu tako da kažem, klincima i klincezama iz Jugoslovenske dopunske škole i studenti katedre za slavistiku univerziteta u Hamburgu. Eto, to je bilo ovog jutra iz naše redakcije Srpske televizije Dobra zemlja iz Hamburga. Hvala Ivanu. Hvala Ivanu Plavšiću. Sada listamo istoriju uz pomoć kolega Hane i Božidara Losa. 1898. godine na javnoj rasprodaji poseda imanje zajedno sa kućom kupuju braća Aleksa i Dimitrije Krsmanović za sumu od 129.000 dinara. Nakon njihove kasnije deobe, ona pripada Aleksi Krsmanoviću, jednom od najbogatijih trgovaca toga vremena,
a po njegovoj smrti 1914. postala je glavno zadužbinsko zdanje. Jovan Ilkić obe fasade, uličnu i dvorišnu, projektuje u bogatom neobaroku, dok se iza kuće prostirao raskošan vrt. Uopšte gledano, ona predstavlja tip reprezentativne porodične kuće u baroknom maniru. Po arhitektonskoj kompoziciji, unutrašnjoj dekoraciji, umetničkom oslikavanju i zanatskim radovima, kuća spada među najbolja Ilkićeva ostvarenja. Zbog svoje istorijske, urbane i arhitektonske vrednosti, 1964. godine proglašena je za spomenik kulture. Nakon završetka Prvog svetskog rata 1918. godine, pa sve do 1922. poslužila je kao privremeni dvor Kraljevine Srbije u kome je rezidirao regent Aleksandar Karađorđević, zamenjujući kralja Petra I. Karađorđevića. U ovoj zgradi 1. decembra 1918. proglašeno je ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. Od tada u nekoliko navrata menja svoju namenu. Tu su se održavale bioskopske projekcije, jedno vreme u njoj se nalazio Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije, a od 1946. postaje zgrada državnog protokola. Zbog svog istorijskog i arhitektonskog značaja, ova kuća predstavlja spomenik kulture od izuzetne vrednosti za Beograd i Srbiju. U Beogradu je 15 stepeni, maksimalna dnevna biće 24, od nedelje znatno toplije, dakle temperatura između 25 i 28 stepeni, a u narednim minutima predstavljamo jednu neobičnu gospođu. Sada ima 46 godina. U ovom poslu je već punu deceniju. Ustaje u 3 sata ujutru, a u pola 4 uzima ključeve od autobusa. Posle toga kreće na put. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. Jako puno sam putovala, posmatrala sam ljude koji obavljaju ovaj posao i to me strašno privuklo. Želela sam isto to što i oni. I uspešno ga obavljam i drago mi je. Kad ste prvi put seli za volan? 92. godine. Kako je bilo? Je bilo straha, treme, ipak je nekako velika odgovornost u tom trenutku bila na vama? Nisam se bojala vožnje, nisam se bojala upravljanja autobusom, bojala sam se kako će putnici da reaguju. Tako je putovanje postalo profesija, a ona ušla u istoriju pančevačkog ATP-a kao prva žena vozač. Ko je da se u ekstazi kada preko stotke gazi? Na selima kad sam išla, ljudi su znali u koje vreme prolazim, izlazili su, donosili cveće, jabuke i tako. Mislim, stvarno ohrabrujuće. Kako je sada? Da li ima nekakvih reakcija i da li uopšte čujete ljude koji sede iza vas? Ne. Smatram da su zadovoljni, da putnici vole sa mnom da putuju. A možete recimo sami da promenite gumu? Ne, tu sam uvek na prst, stop, staju kolege, vozači i pomažu mi. To mi se do duše samo jednom desilo, išla sam za Zrenjanin i prednja leva guma je pukla, međutim stala su 3 kamiona, sve su uradili sami, našli smo se u kafani posle, zahvalila im se i eto. Seka malo govori o sebi, mnogo više o problemima koji muče njeno preduzeće. Jer stvarno niko nam ne pomaže, sredstava nema, pogledajte autobusi na što nam liče. Vozni park je jako star, 16-17 godina. Žao nam je, želimo da ih prevezemo, nemamo s čim, nažalost. Ovo je retka prilika da nas dve kao kolege, odnosno koleginice i kolega, pošto mi nju zovemo čekavozač, da radimo zajedno i da jednostavno imamo mogućnosti da ovih 7 sati iskoristimo i za druženje i za posao, spojiti lepo s korisnim koji je bilo najlepše. Vi ste malo više u dosluhu sa putnicima. Da li znate kakve su njihove reakcije? Pa upravo sam malo prokomentarisala na ovom semaforu da i dan danas putnici kad ulaze, a i ljudi koji prolaze i koji pogledaju ženu za volanom umeju da naprave vrlo iznenađen izraz lica. Mada su naši putnici već navikli. Sa ponosom uz osmeh kreće na put. Kilometri i kilometri prašnjevih puteva već su iza nje. I ponovo danas čeka je novih 300. Nije joj teško, samo joj treba svakoga dana osmeh 2.
njenih putnika, jedan na početku, drugi na kraju, putovanja, njenih i njihovih. 29. april je svetski dan igre. Ako već niste odlučili da krenete ka Narodnom pozorištu, onda vam preporučujemo poigrajte se bar sa vašom decom. Ada Ciganlija je zaista pravo mesto za taj susret. Prijatno i doviđenja. Praznika Savezne države 29. novembra i 27. aprila, već ona svake godine donese odluku da ti praznici ne važe za državne službenike. Što se verskih praznika tiče, pravoslavni građani Crne Gore na osnovu zakona o verskim praznicima imaju pravo na praznovanje Badnjeg dana, Božića, Velikog petka, Uskrsa, Krsne slave, a Uskrs i Božić slave po 2 dana. Na osnovu istog zakona koji u Crnoj Gori važi još od 76. godine, građani Crne Gore rimokatoličke veroispovesti takođe slave Badnji dan, Božić, Veliki petak, Vaskrs i Sve svete. Muslimani u Crnoj Gori slave Ramazanski Bajram i Kurbanski Bajram i to po 3 dana. Jevreji po 2 dana slave Pashu i Jom Kipur. U toku emisije ćemo naravno pričati o prazničnoj kulturi, o svemu onome što dotiče i nas i naše susede u bivšim republikama. Tokom maja biće usvojena strategija za rehabilitaciju bankarskog sistema. Neke banke izgubit će licence, a neke će ipak biti pomognute od strane Vlade Srbije i Narodne banke Jugoslavije. Međutim, ono što je uvek aktuelno jesu krediti i kreditiranje, bilo da ga uzimaju proizvođači ili potrošači. Koliko dobijamo, a koliko gubimo, koleginica Gordana Starić. Ako Evropa hoće da kopira američko čudo, to će biti lako. Neka emituje kreditne kartice kako bi svi mogli da kupuju i kupuju. Vidjet ćete kako će odmah biti neophodno zaposliti nove ljude u proizvodnji kako bi se kupovina nastavila. Zaboravite štednju i vidjet ćete kako nezaposlenost brzo nestaje. To je američko čudo, kaže profesor iz Filadelfije Bernie Riskin. Štednju smo i mi zaboravili i u bankama većina drži dozvoljeni minus. Potrošački krediti pokazali su mnogo toga, a pre svega da Jugosloveniji oskudevaju u beloj tehnici i nameštaju. Proizvođači nude robu, a banke kredite. Od onih koji priliče svakome žopljaninu sa kamatom od 0,7% mesečno do elitnih od 6%. Naučite brzo da računate jer su i krediti kratkoročni. Prometovni su na prethodni period je porastao sa 20%. Su li proizvođači umeđu vremenu možda i podizali cene, to se kod nas obično tako i desi? Ne, naprotiv, mi smo u akciji zajedno sa proizvođačima čak da cene idu dole, jer veći promet podrazumeva i cene lištine za cene. Samo je u Ljubanki odobreno 17 miliona dinara, to je nešto oko 570.000 maraka. Koliko je to u stvari i za kompaniju Jugo drvo, a i za vaše drvo? Pa vreme je tako da je svaka para velika i za kompaniju Jugo drvo, a i za naše drvo. Ovdje počinje još jedna tema. Kada nešto kupite, najčešće otplaćujete još jedan kredit. Ono što je za vas podigao proizvođač. On je u cenu ukalkulisao i kamatu i glavnicu. Za razliku od potrošača, proizvođači još i mogu da biraju. Da li će stalno uzimati kredite ili će preći na akcije. Ne naravno radne akcije, već prave berzanske. To je inače večita dilema. Uglavnom, na finansijska tržišta prvo se ide sa kreditom, da bi se ispitali uslovi da li se mogu ta sredstva povratiti i da li ona uopšte mogu da obezbede dohodak i kamatu. Kredit obično ide na nesigurnija tržišta, zato što postoje garancije. Postoje garancije finansijskih organizacija da će, ako dužnik ne vrati, sredstva biti vraćena zajedno sa kamatom. Ako se ide u akciju, onda više nema garanta sa strane, onda mora projekat u koji vi ulažete da bude garant. A da bi projekat bio garant, on mora da obezbeđuje dobit, znači mora dividendu i mora da obezbeđuje određen rast vrednosti akcija. A rast vrednosti akcija će biti obezbeđen ukoliko ima tržište akcija. Jer ako vi
danas uložite u akcije i ne možete te akcije da prodate. Njena vrednost ne može da raste, jer vi ne znate koliko je kad nema tržišta. Znači, uslov je da bi akcionarstvo se razvijalo da postoji sekundarna trgovina sa akcijama. Ukoliko firma obezbeđuje dividend, bit će više oni koji žele da kupe firmu. A čim ima veća tražnja, raste i njena cena. I prethodni vlasnik koji je kupio jeftinije, sada će prodati skuplje i imate kapitalnu dobit, ovaj dividend. On će sa tim sredstvima, ili ako je stranac, da izađe da se vrati u svoju zemlju, u svoju valutu, ili će pak ući u drugu firmu, ili će ići u dokapitalizaciju postupka. Dakle, sve dotom, dok tržište ne bude sigurno, dok ne bude se obezbedili uslovi poslovanja normalno, dok ne bude stabilne valute, stabilne vlade, jasne makroekonomske politike, neće kapital ući u aktivnost. To što mi govorimo da ćemo lako naći strateškog partnera. Veoma često se postavlja pitanje normalnom građaninu, a šta je to strateški partner? Mi kažemo da je to partner koji želi kupi akcije, ali i želi da uloži u akcije. Znači da dokapitališe, da poveća njen kapital i da poveća njen razvoj i njen rast. Partner koji želi da kroz socijalni program obezbedi višak radnika, da neće otići na ulicu, nego će biti prekvalifikovani ili na drugi način obezbeđeni. To je onda strateški plan. Ali takvih nema mnogo, jer mi nemamo mnogo ni programa za koje su takvi investitori zainteresovani. Mi moramo da gradimo i onaj drugi deo, a to je da kreditore, one koji su spremni da daju sredstva upred kao kredit, da ih odobrovoljimo da kupe akcije, jer su one daleko sigurnije i povoljnije za samo akcionarsko društvo. Sigurnošću da onog trenutka kad im treba gotovina, da mogu da prodaju. Ako toga nema, onda nema ni ulaganja za akcionarstvo, osim ovih strateških. Ako još ne zna koliko vredi, svako preduzeće svoju cenu dobit će ovde. Ovo je najmodernija, ali za mnoge najstrašnija pijaca na svijetu. Berza. Da li kasnimo? Svakako kasnimo, imali smo jedan period koji nas je ostavio bitno pozadi, ali ono što smo mogli možda da uradimo, to je da dočekamo investitore u okruženju koje bi im bilo prepoznatljivo. Da stvorimo akcionarska društva, da izložimo javnosti rad akcionarskih društava, da ta akcionarska društva dalje razvijaju se, odnosno da se ulaže dalje u ta akcionarska društva putem novih emisija akcija u koja ulaze investitori koji inače po prirodi stvari imaju koncentraciju kapitala kod sebe i ulažu u nove projekte, a dalje te akcije preprodaju na sekundarnom tržištu nekim drugim igračima, bilo da onima koji zarađuju na razlici u ceni tih akcija ili onima koji žele da ostanu kao vlasnici određenog procenta te firmice plate. Ovo je slika u radno vreme. Naš stat pokazuje jugoslovensko koje kasni za onim na prvoj berzi više od 200 godina. I da završimo citatom još jednog ekonomiste. Naredni vek je vek akcionarstva. Taj vek bio je 20. vek. Baby. Hladni dani ili ne? Maybe baby to kaže. Tajna je tako jednostavna, kao i sve koje vode ka vrhu. Tamo gde magija prelazi stvarnost. Dolaze odela, 1. maj Kira. To može samo C-Market i trećem koju 3 automobila, Peugeot 106, 206 i 306. Pakuti 5, obrađuje C-Market. Narodno pozorište, 29. april. Velika scena i scena Raša Plavnić. Švedski dan igre. Deo prihoda namenjen je domu za nezbrinutu decu u Kulinima. Dobrodošli u Narodno pozorište. Narodni ton, muzički
razred srednjih škola u predstojećem junskom upisnom roku moći će da se upiše 91.500 učenika. Prvi upisni rok je od 23. do 29. juna, a kvalifikacioni ispiti polagaće se iz matematike i maternjeg jezika. Za kupovinu dečjih knjiga nikada nije kasno, jer deca vas baš ovoga jutra mogu iznenaditi i početi da uče. Ni za roditelje naravno nikada nije kasno, mada slažu se stručnjaci i mi podsjećamo, vaspitavanje počinje sa rođenjem. Nije baš prijatno, ali je sasvim izvesno da su dečje bolesti sastavni deo odrastanja. Ipak gotovo da nema roditelja koji je bez panike preživeo prvu temperaturu ili kijevicu svog deteta. Neprospavane noći, plač bez predaha i guranje sirupa u usta koja to nikako neće, poznati scenarij od svake mlade porodice. Nešto iskusniji roditelji u sreću sa dobrim pedijatrom uglavnom znaju šta im je činiti u prvim momentima, kada je to i najvažnije. Upravo zbog tih prvih momenata, Američka akademija za pedijatriju objavila je vodič kroz simptome bolesti vašeg deteta, od rođenja do adolescencije. Knjiga je nedavno prevedena i kod nas, pa je tako u vidu priručnika dostupna svakoj porodici. Američki smisao za praktično pokazao se i ovde. Bez suvišne priče, odjeljci su jasno grafički označeni i samim tim najvažnije informacije su lako uočljive. Po abecednom redu navedeno je i detaljno opisano preko 100 najčešćih fizičkih i psiholoških simptoma bolesti kod beba, dece i mladih. Opisane su i najčešće nezgode i postupci prve pomoći, kao i bitne informacije vezane za ishranu, higijenu i prevenciju. Poznato je da mnoga stanja izgledaju prilično dramatično, a pritom ne zahtevaju lečenje, kao i to da neke bolesti nisu odmah primetne, ali zato mogu biti veoma opasne. Zato je dobro imati pri ruci ovakvu knjigu. Autori ističu ne kao jedinu, već kao prvu pomoć roditeljima, jer nijedna knjiga ne zamenjuje lekara. Neko je jednom rekao, šta god da kupite za kuću, dobijate i uputstvo za upotrebu. Samo dete donosite na svet bez priručnika za rukovanje. I dok ono raste, vi učite iz iskustva. Nepotrebno je isticati, svaka pomoć u tom smislu roditeljima je dobrodošla. A naravno sve veći izbor knjiga, na vama je da napravite izbor. Evo informacija koja je vezana za Cirih. U Jugoslaviji do 2. maja gostuje Kud sloga iz Ciriha, u čijem sastavu ima 40 članova. Oni će danas biti primljeni u opštinu Vračar i predstaviti se u studentskom centru na koncertu Amateri svome gradu. Nekako se uvek setimo reči Svetog Save koji je zapisao da je istok mislio da smo zapad, zapad da smo istok, a mi smo samo Srbi, sudbinom predodređeni da budemo istok na zapadu i obratno. Kako se to izmiruje, pokušavamo u sledećem prilogu da vam odgovori. Drvo je počelo da raste kad i Patricija. Od pre 10 godina nadmeću se proveravajući visinu. Zduše jednom godišnje, jer toliko često naši ljudi iz dijaspore uspešne ili ne dolaze. A sklone su kontakt sa najbližima, jezik, krsna slava i pokoja manifestacija. 7. aprila u Cirihu održan je 11. kros RTS-a u dijaspori za Grand Prix Radio Beograda. U organizaciji Srpskog kulturnog saveza učestvovalo je 100 mališana, među kojima je sa još dvoje triumfovala i Patricija Berić. Prvo sam se plašila, pa posle sam trčala. Kad smo krenuli sam se malo saplala, pa sam bila na zadnjem mestu, a posle sam protrčala i ipak došla na treće mesto. Sada je u Beogradu na kratko, a već od sledeće nedelje vraća se svojim malim, velikim obavezama, kojima osim školskih neguje talenat za sport, violinu i šah. Ja idem u švajcarsku i u srpsku školu. U švajcarskoj školi učimo i engleski, a sad kad krenem u 5. razred, onda ću da učim i francuski. A idem još u violinu. Igram ja ponekada sa tatom tenis, išla sam i u tu školu, ali kad sam malo puno radila, onda moj učitelj primetio da svoj tako puno radim, ali ja to da ja radim, u stvari ja njemu više ništa ne pričam o tome. Koji predmet najviše voliš? Da pevam i matematiku. Bring back, oh bring back my body to me, to me. Bring back, oh bring back my body to me. Meni je lepo
se ovdje u Jugoslaviji zato što tamo nemam bake i deke i ja sam mnogo tužna zbog toga. Da li u Švajcarskoj imaš prijatelja? Imam jednu drugaricu koja se zove Natali, a ona je pola iz Makedonije i pola iz Jugoslavije. Što bi ti volila da budeš kad porasteš? Veterinarka. Zašto? Zato što ja volim puno da budem sa životinjima, i zato što rado bi ih lečila. Imaš i mlađeg brata, da li i njega neki put lečiš? Ne lečim ga nikada, on leči moje živce. Ja sam krenut from Colombo, the Princeton from Motherland. Und wir rauchen wie die Freiheit, mit dem Rad über der Hütte. Celokupna porodica u inostranstvu nikada nije. Mi smo samo jedan deo naše porodice, baki i deke su nam ovde. Prema tome, teško je dete odgajati u duhu svoje otadžbine. Na svu sreću, mi imamo našu dopunsku jugoslovensku školu u Švajcarskoj, tako da deca mogu tamo da se druže i da uče naše običaje, naš jezik i našu istoriju. Koju slavu slavite? Da li je obeležavate u Švajcarskoj? Svakako, to je Sveti Jovan Krstitelj u januaru. Kada bi ti se pružila prilika da putuješ negdje, gde bi otišla? Jugoslaviju. Maraton koji je RTS organizovao u dijaspori nastavlja se sutra u Sremskoj Mitrovici. Dakle, takmičari dolaze u Jugoslaviju i ostatak tog maratona će se desiti. A kadrove koje gledamo su stigli iz opštine Grocka, zapravo u Kaluđerici je održan Baby maraton koji je okupio oko 250 učesnika, organizovali su ga atletski klub Plemenito srce i opština Grocka. Dodeljeno je 10 zlatnih medalja, oko 60 diploma, zahvalnici i majici. Inače, ovo je bio praktično uvod, to je prvi Baby maraton u Kaluđerici s namerom održan, a praktično je bio uvertira za trku Milenijum hrišćanstva koja će biti organizovana od 20. juna do 28. To je najduži maraton u istoriji, hilandarski, dakle Milenijum hrišćanstva. Profesionalni trkači će ići stazom dugom 1024 km. Cilj je na Hilandaru, a ovo što gledamo još nekoliko trenutaka jeste Baby maraton u Kaluđerici. Cela protekla i nedelja pre toga bile su u znaku i Beogradskog maratona i ovih maratona pratećih. Savezna Republika Jugoslavija danas obeležava 9 godina postojanja. Sadašnja Jugoslavija koju čine dve federalne jedinice Srbija i Crna Gora nastala je 27. aprila 1992. godine kada je donet Ustav. Jugoslovenski predsjednik Vojislav Koštunica u obraćanju javnosti povodom Dana državnosti rekao je da je neophodno postići dogovor o potpunom preuređenju zajedničke države na dobrobit Srbije i Crne Gore. Koštunica je pozvao političke činioce Crne Gore i Federacije da zrelo i odgovorno pristupe razgovorima o promeni Saveznog ustava. Više neimenovanih izvora iz vrha DOS-a potvrdila agenciji Beta da su srpski premijer Zoran Đinđić i crnogorski predsjednik Milo Đukanović razgovarali juče popodne u vladi Srbije. Sinoć oko 22 sata ka Podgorici poletao avion vlade Crne Gore, navodi Beta. U selo Lučane kod Bujanovca danas će, kako je najavljeno, biti nastavljeni pregovori delegacija Srba i Albanaca oko rešavanja višemesečne krize na jugu Srbije. U Kosovskoj Mitrovici će biti održan sastanak predstavnika političkog komiteta za odbranu Severnog Kosmeta sa komandantom Severnog sektora KFOR-a, regionalnim administratorom UNMIK-a i predstavnicima OEBS-a. U Albaniji, Bosni i na Kosovu danas počinju dvonedeljne vojne vežbe NATO-a u kojima će učestvovati oko 1500 vojnika zemalja članica Zapadne alijanse i njenih saveznika. Manevri nazvani Ekspresna avantura dinamični odgovor 2001. trajeće do 10. maja. Potpredsednik Veća Republika Savezne skupštine Žarko Korać učestvovaće na prvom sastanku predsjednika parlamenta zemalja članica Jadransko-jonske inicijative, koji će biti održan u Zadru. Tema sastanka biće Mediteran, saradnja parlamenta i država i regiona i njihovi odnosi sa Evropskom unijom.
Jugoslovenski ministar pravde Momčilo Grubač izjavio sinoć da nije dobio pismo Karla Del Ponte u kojem od njega traži da saopšti da li je optužnica tog suda uručena bivšem jugoslovenskom predsjedniku. Toma Fila, branilac Slobodana Miloševića, nije želeo da odgovori na pitanje da li je njegovom branjeniku produžen pritvor za 2 meseca. Fila je rekao da će sve detalje saopštiti na današnjoj konferenciji za novinare. Prognoza vremena. Prema prognozi meteorologa da posle kišovitog jutra danas će biti sunčano sa jutarnjim temperaturom od 5 do 12 i najvišom dnevnom do 23 Celzijusova stepena. Poslovne vesti ovoga jutra počinjemo informacijom koja nam stiže iz Savezne vlade. Naime, Savezna vlada je juče usvojila informaciju o merama sprečavanja i unošenja opasnih zaraznih stočnih bolesti u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tim povodom je Savezno ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da zbog sprečavanja zaraznih bolesti životinja doneta je odluka o potpunoj zabrani unošenja iz inostranstva namirnica životinjskog porekla. Ministarstvo apeluje na građane da ne pokušavaju da te proizvode unose jer će ih pogranične službe oduzimati. Odluka će važiti dok opasnost od širenja zaraznih bolesti ne prođe. A ono što će obeležiti u poslovnom pogledu ovu nedelju to je 27. sajam građevinarstva i 5. sajam hortikulture koji se održava na Beogradskom sajmu. Juče je na ovom sajmu potpisan investicioni ugovor vredan 150.000 nemačkih maraka između Potisi iz Kanjiže i firme Keller iz Nemačke. Reč je o specijalnoj mašini za proizvodnju biber crepva. Potpisnici tog ugovora specijalno govore za jutarnji program RTS. Ja vidim ovde, to su ovakvi biber crepovi, znači ovo će se proizvoditi kod vas. Jeste, mi i sada smo jedini proizvođači biber crepa u našoj zemlji. Međutim, ova oprema će nam služiti upravo za to da imamo veći kapacitet u proizvodnji tog izuzetno traženog crepa. Vi ste upravo postali njen vlasnik, sada je na sajmu, kada će se naći u proizvodnoj hali? U proizvodnoj hali će se ubrzo naći po dogovoru sa firmom Keller. Njihovi ljudi će montirati ovaj deo opreme u već postojeću našu liniju sredinom maja meseca, tako da ćemo od početka juna meseca već imati gotove proizvode koje ćemo zahvaljujući ovoj novoj mašini proizvoditi i ponuditi jugoslovenskom tržištu, a i ino tržištu. Firmu Keller je jugoslovensko tržište jedno tradicionalno tržište. 60-ih, 70-ih godina ovdje smo izgradili oko 70 pogona. Vrijednost ugovora je oko 150.000 maraka i jako smo sretni i zadovoljni da smo uspjeli mašinu na vrijeme završiti i postaviti je ovdje na sajmu. Poslovno jutro nastavljamo pričom o putnoj privredi. Tim povodom gost jutarnjeg programa je gospodin Tihomir Timosijević, direktor Republičke direkcije za puteve. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli i hvala vam što ste mi pozvali u vašu emisiju i omogućili da predstavim Republičku direkciju za puteve i njenu aktivnost. Evo, ja moram da kažem da počnemo tako da kažem od jedne vruće stvari. To je ugovor koji ste juče potpisali, znači Republička direkcija za puteve i Institut za puteve Beograd. To je ugovor o projektovanju autoputa Niš-Dimitrovgrad. Svi kao vozači znamo šta znači sada proći tom deonicom ka bugarskoj granici kroz Sićevačku klisuru. Ugovor je koliko vredan, recimo? Ugovor je vredan cirka 6 miliona maraka. To je nešto što se radi za budućnost. To otvara mogućnosti i za našu operativu građevinsku i za ulaganja stranih firmi i stranih partnera. Vrlo značajan pravac koji u mnogome može pomoći našoj putnoj privredi, našoj putnom sistemu da vrati saobraćaj na naše puteve, a samim tim omogući Republičkoj direkciji da dođe do novih sredstava koja bi bila ulagana u putni sistem. Ono što je jako značajno to je da su u ovom trenutku stranci, ako govorimo o tim stranim koncesijama, o ulaganju u naše puteve, oni su zainteresovani da ulože novac, ali njih interesuje profit. Znači u ovom trenutku za njih je atraktivna deonica ta prema Bugarskoj i onaj pravac koji ide od Niša preko Leskovca ka granici sa Makedonijom. Apsolutno ste u pravu. Svaki investitor polazi od toga, moramo se naviknuti na to da ima i određeni profit. Međutim, vrlo atraktivni pravci za koncesione poslove
su pre svega Niš-Dimitrovgrad. Zatim izuzetno atraktivan pravac je Leskovac, granica sa Makedonijom, obzirom da ide 2004. godine olimpijadu u Atini. I ono što je također značajno, a mora se napomenuti, pravac Beograd-Novi Sad, granica sa Mađarskom, također vrlo atraktivna i velikih interesovanja ima baš za taj pravac. Ja moram da vas pitam, evo danas je državni praznik, većina ljudi koja putuje negdje svojim automobilom ići će Ibarskom magistralom. Ja znam da vi u Republičkoj direkciji, kad pomenete uopšte Ibarska magistrala, kao što ja, uvek ima problema, naročito ona deonica između Ljiga i Rudnika. Dakle, kakva je situacija i šta vi u Republičkoj direkciji planirate na sanaciji i rekonstrukciji te Ibarske magistrale? Jer ipak je to jedna žila kucavica, jedna od najfrekventnijih deonica u vašoj zemlji. Za one koji znaju da je danas praznik, srećan praznik, za one koji putuju. Dobro vreme i srećan put uz veliku pažnju, odnosno vodite računa o saobraćajnoj signalizaciji. Vi ste napomenuli Ibarsku magistralu, to je vrlo opterećen put i vrlo ruiniran zbog dugogodišnjeg neulaganja. Direkcija za puteve, shodno raspoloženim sredstvima, krenut će se aktivnostima, a prva deonica koja će se raditi i koja je najkritičnija je deonica od Ljiga ka Rudniku u dužini od 10 km. Za to vreme bit će gotova projektna dokumentacija narednih 15 km i ja očekujem da ćemo u toku ove iduće godine završiti kompletnu deonicu do Rudnika, koja je i najkritičnija. Što se tiče gore sad severa zemlje, ajde da se vratimo malo ka našem severnom delu Republike, što se tiče izgradnje autoputa od Beograda ka Novom Sadu, znamo da je to povereno konzorcijumu RAD. Ja ne znam da li je tu Republička direkcija izgubila urgerenciju ili je, kakva je tu situacija? Nažalost, sada kako stoji stanje, direkcija Republička nema mogućnosti da utiče na trenutno, da utiče na tom delu puta, odnosno izgradnje autoputa, ali Republička direkcija je već pripremila kompletnu dokumentaciju i predlaže Ministarstvu za saobraćaj i Vladi Republike da se ta koncesija poništi, obzirom da ima mnogo elemenata koji govori da takav proces stoji. Smem li da vas pitam za sredstva? Koliko izdvojimo iz budžeta za putnu privredu? Teško pitanje. Nažalost, mi smo izgubili model, eksplicitan, prepoznatljiv model koji je omogućavao direkciji da približno odredi sredstva sa kojima može raspolagati, posebno muzikoljaža, obzirom da se intenzivno. A izdvajanja, obzirom na stanje u budžetu, su čak i manje nego što. Međutim, šta je tu je, mi ne možemo drugačije nego da ova sredstva koja imamo raspodelimo na sasvim drugi način nego što se to do sada čini. Znači, nećemo raditi da bi radili. Radit ćemo na objektima gdje ćemo najbrže dovesti u funkciju taj deo koji treba. Tako da se planira vrlo brzo da se krene sa radovima, a već je to ugovoreno, obilaznica oko Kragujevca južno, severna obilaznica oko Niša, krenut će se sa radovima na zapadnoj obilaznici oko Subotice, krenut će se sa radovima na obilaznici oko Zrenjanina i u dogledno vreme krenut će se sa radovima na obilaznici oko Kruševa. To je samo da kažemo ono što će se sve raditi ove godine. To je ono što je započeto, što stoji već 5 godina i 7 čak, pogotovo recimo nadležnost u Pančevu, koji je već ruiniran i moramo sprečiti dalje propadanje i direkcija za puteve i opština Pančevo zajedničkim sredstvima kreću također i na tom putnom pravcu da taj nadležnjak i prilaze do redovnosti. I za kraj još samo jedno kratko pitanje, nadam se da odgovor neće biti komplikovan. 1/5 naše putne privrede, uopšte putne mreže, čine lokalni putevi. A znate kako inače njih vozači i uopšte ljudi reaguju? Pa putem sam nekako i došao, a kad sam krenuo u selo, mislim, ili sam zaglavio kolo, ili sam gurao, ili već ne znam kakva je situacija. Bilo je reči da ti lokalni putevi pređu u nadležnost, znači kod vas, Republičkoj direkciji za puteve.
kakva je tu situacija? To je bilo dosta govora, obzirom da ih sad održavaju, znači opštine, lokalni organi vlasti. Na zakon o putevima, važeći zakon, putevima, lokalni putevi pripadaju opštinama, lokalnim samoupravama. Najvjerojatnije da će i novi zakon to tretirati na sličan način. Međutim, obzirom da su i sredstva Republike mala, a samim tim i mala je mogućnost ulaganja i u lokalne puteve, obzirom da prema zakonu o putevima možemo ulagati 10% u odnosu na sredstva koja su izdvojena za regionalne i magistralne puteve. Takva je sudbina sada, u dogledno vreme, ne verujem da će moći mi kao Republička direkcija više ulagati u lokalne puteve. Gospodine Timotijeviću, mnogo vam hvala što ste došli, bili gost Poslovnog jutra. Ja se iskreno nadam da su ovo nadležni čuli i da će i više sredstava i više pažnje posvetiti toj putnoj privredi. Zaista nam je svima u interesu. Hvala najlepše. I samo još za kraj jedno pitanje, kratko. Kako vi reagujete kad nađete na lift, a on je pokvaren? Postoji tamo jedno dugme za uzbor. Pa prvo to reagujete. Pa prvo to, ja se nadam da... Dobro, znamo svi da se iznerviramo kada se pokvare liftovi u zgradama, naročito kad se treba popeti recimo na 6. ili 7. sprat, ali bar, kako kaže naša koleginica Dušica Đokić, to više neće biti problem, jer umesto uvoznih liftova sada ćemo imati one domaće. Jedan takav izložen je juče na sajmu građevinarstva. Evo dokaza da ne moramo sve da kupujemo u inostranstvu. Imamo i domaću proizvodnju liftova i ovaj lift upravo iz kog izlazimo proizveden je na Umci. A o kvalitetu i o mogućnostima proizvodnje reći će nam nešto sam proizvođač. Karakteristika ovoga lifta, u pitanju je lift koji je rađen po narudžbini stikara Tapija za njegovu stikarsku školu. Lift je dvobrzinski, nosivost je 5 osoba ili 400 kg, oprema je standardna, kao i u svim našim liftovima. Što se tiče mogućnosti proizvodnje liftova u okviru poslovnog udruženja Union Lift 14 članica, umeđu kojima je i članica Lifmon koja je proizvela ovaj lift, potpuno su u stanju da zadovolje sve domaće potrebe u svim vrstama liftova, električnim, hidrauličnim i svih namena, putničkih, teretnih, malateretnih liftova, bolničkih, kao fasadnih liftova specijalnih namena. Spomenemo još nešto što nije popularno pominjati, ali ipak da kažemo. Jeste li znatno jeftini u poređenju s uvozom? Da, domaći lift je 20-30% jeftiniji od uvoznih. Nažalost, to je posljedica niske cene radne snage koje je u Jugoslaviji, ali možemo reći da ti 20-30% koji smo jeftiniji nije plaćeno kvalitetom. Naš kvalitet je svetski i mi ćemo u sledeće godine imati, ja verujem, jedan vrlo solidan izvoz liftova na strana tržištu, što će biti još jedan dokaz naše kvaliteta. Ostaćemo još koji minut na sajmu građevinarstva i hortikulture, gde će se danas u 12 sati dodeliti nagrade najboljima. A šta smo sve juče videli na sajmu građevinarstva, kamerom je zabeležio naš kolega Nikola Stevanović.
slede minuti posvećeni kulturi. U Rimskoj crkvi Svetog Petra in Vincoli počela je restauracija Mikulanđelove statue Mojsija iz 16. veka koja će potrajati cele godine. Statua Mojsija čini deo grobnice pape Julija II. U crkvi Svetog Petra u Lancima, sagrađene 440. godine naše ere. A sinoć je u okviru ciklusa dvojezičnih literarnih večeri u Nacionalnoj biblioteci Austrije održano poetsko veče posvećeno Beogradu. Večera slavni moskovski pijanista Vadim Rudenko nastupit će uz Beogradsku filharmoniju pod upravom Charlesa Oliviera Monroea iz Kanade u 20 sati u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Povodom ovog značajnog muzičkog događaja naravno pisali su i novine i održana je konferencija za novinare, a u narednim minutima skrećemo vam pažnju na nove knjige koje su se ovih dana pojavile u knjižarama. Jasmin Kudovički profesor je sociologije i filozofije umetnosti u Bostonu na najstarijoj državnoj umetničkoj akademiji i dobar je poznavalac istorije Balkana. To je rezultovalo knjigom Kosovo, politika konfrontacije. Na 80 stranica knjige je formata džepnog izdanja. Jasminka Udovički analizira genezu srpsko-albanskog sukoba na Balkanu. Reči jednog stranog posmatrača izgovorene 1913. godine, da je u srcu Evrope čir koji će u budućnosti neizbežno dovesti do krvavog okršaja, od samoproročke vizije, nažalost, su prerasle u realnost. Jasmin Kudovički u ovoj knjizi iznosi neke činjenice koje su samo malom broju ljudi bile poznate, pa saznanje kako je bilo neminovno dovodi do pitanja nije li pretpostavka jednog stranca davne 1913. godine mogla da ima i drugačiji ishod. Negdje između političke i istorijske analize, 3 knjige koje su se nedavno pojavile u izdanju B92 mogu biti veoma zanimljive, ali ne kao opušteno beletrističko štivo, nego kao priča o onome što nam se dešavalo i što nam se još uvek dešava. Mi smo spomenuli Kosovo, politiku konfrontacije. Ostale 2 knjige su takođe veoma zanimljivi znanstveni. Da, to knjige Dušan Pavlović, Akteri modeli i knjiga Nenada Dimitrijevića Slučaj Jugoslavija. Pa kao što ste sami rekli, daleko od toga da se ove knjige mogu čitati opušteno i da njima čovjek može da uživa na onaj način na koji bi recimo uživao čitajući neku dobru prozu ili poeziju čak. Ali naravno svrha objavljivanja baš ove knjige nije bila da se ljudi razonode, nego naprotiv da se prosto podstaknu da razmišljaju o onome što nam se dogodilo proteklih 10 godina, zašto nam se dogodilo i šta treba da radimo da nam se to ponovo ne dogodi. Moramo reći da to ipak nije neka prošlost, ne možemo nazvati prošlost, ukoliko su one možda značajnije. Pa, da li je prošlost ili nije prošlost, neki ljudi koji su zaslužni za ono što se dogodilo proteklih 10 godina, hajde da verujemo da se više nikad neće vratiti na političku scenu u ovoj zemlji. Sad, ne možemo svu krivicu svaliti baš samo na njih i utoliko to nije završena priča. Dakle, nisu ti ljudi mogli sami da urade sve to, a da nisu imali podršku na ovaj ili onaj način još nekih ljudi ili čak recimo i neku masovniju podršku. I to je ono što je posebno zanimljivo. Dakle, kako je došlo do toga da jedan evidentno loš režim sa katastrofalnim učinkom ostane na vlasti tako dugo. Prosto to ne može da se završi, ta priča ne se završi za mesec dana. Sad, aha, promenili smo režim, aha, oni su krivi, mi smo svi fini, čisti, nevini, svi smo radili sve kako treba i kao to je kraj priče. Pa nije kraj priče, jer ako tako budemo mislili, bojim se da može sve ponovo da se dogodi, nego prosto, hajde da vidimo na koji način su ti ljudi uopšte došli na vlast, na koji način su se održavali na vlasti i šta smo mi činili da doprinesemo tome da oni tako dugo ostanu na vlasti, a šta smo mogli da činimo, da bismo ih eventualno smenili. Iz Atine najavljuju da će izgradnja olimpijskog sela za olimpijadu 2004. godine početi u junu. Iako još nije odlučeno koja će od 15 korporacija dobiti posao vredan $320 miliona. Kapacitet sela biće 17.000 takmičara i gostiju. Evo i informacija vezana za sport koje je izdvojio kolega Igor Bula. Poraz od selekcije Rusije u kvalifikacijama za prvenstvo sveta u fudbalu definitivno je potvrdio da se jugoslovenski fudbal nalazi u dubokoj krizi.
Ono što se desilo na Marakani moglo se naslutiti posle remija sa Švajcarskom i Slovenijom, ali od loših rezultata mnogo više brine loša atmosfera u samoj reprezentaciji. Krivaca za to ima više, počev od potpuno nesređenih odnosa u Fudbalskom savezu Jugoslavije, pa sve do selektora Milovana Đorića. Njegov dosadašnji bilans su pomenuta 2 nerešena rezultata protiv prosečnih selekcija i poraz od prve ozbiljnije ekipe. Gledano po bodovima od mogućih 9, osvojena su 2. U ozbiljnim fudbalskim zemljama takav rezultat značio bi odlazak sa mesta selektora, ali Milovan Đorić ne misli tako. Ako ne uđemo u baražu, ako ne prihvatiti da Milovan Đorić je međutim uspeo nešto sasvim drugo. Za veoma kratko vreme posvađao se sa Kovačevićem, Mijatovićem, Stankovićem i Kežmanom, a iz samo njemu poznatih razloga potpuno je iz svih kombinacija otpisao Dragana Stojkovića. Pored toga, u meču sa Rusima prisustvovali smo i veoma čudnom kombinovanju u spisku napada. Kežmana i Grulića zamenili su Đorđević i Stanković, i to u trenucima kada smo jurili pobedu. Vrhunac svega je selektorova izjava da su glavni krivci za neuspeh reprezentacije novinari. Možda Milovan Đorić stvarno nije kriv za sve što se dogodilo. Možda je stvarno pružio svoj maksimum, ali to sigurno nije dovoljno za postizanje vrhunskih rezultata i prosperitet jugoslovenskog fudbala. Nadamo se da će i nadležni iz Fudbalskog saveza to shvatiti i konačno početi da vuku poteze za dobrobit fudbala. U polufinalu Winston Juba lige sastaće se budućnost Lovćen i Partizan ICN Hemofarm. Košarkaši Hemofarma priredili su iznenađenje, savladavši u Železniku ekipu FNP-a rezultatom 88-85. Najbolji igrač utakmice bio je Stevan Peković, a treba istaći i da su Vrščani do pobede došli pre svega zahvaljujući 16 postignutih trojica. U drugoj majstorici Partizan ICN je mnogo lakše nego što se očekivalo savladao ekipu Radničku. Pobednik je bio rešen već nakon druge četvrtine koju su crno-beli dobili rezultatom 33-8. Najefikasniji su bili Čanak sa 24 i kapiten Miroslav Berić sa 20 poena, a krajnji rezultat glasio je Partizan 92, Radnički 72. Odbojkašice jedinstva iz Užica pobedili su i u drugoj utakmici finala play-offa. One su u Beogradu uspele da savladaju Crvenu zvezdu sa 3:1 u setovima. Užičanke sada vode sa 2:0 u pobedama i za osvajanje titule šampiona države potreban im je još jedan trijumf. Naredni meč finala play-offa igra se 28. aprila u Užicu. Italijanski automobilista Michele Alboreto poginuo je prilikom testiranja Audija R8 koji je trebao da vozi na ovogodišnjoj trci 24 časa Le Mans. Ljubitelji automotosporta pamte ga po 13 godina provedenih u Formuli 1. Za to vreme učestvovao je u 194 trke, a kao član Ferrarijevog tima ostvario je i 3 pobede. Jugototo, fudbalska prognoza Narodne lutrije. Jugototo na svim uplatnim mestima Narodne lutrije širom Srbije. Jugototo, Narodne lutrije. Mi smo C-Market. Naš slogan glasi lepša strana kupovine. Kupovina je lepša kada su puno snižene, od ove nedelje na sniženje. Jogurt PKB Miner, 3,2% mlečni marke. Jedna četvrtina litra po ceni od 8,40 dinara. Pola litra po ceni od 15,40 dinara. 1 litar po ceni od 29,74 dinara. Dijamant margarin, 250 grama po ceni od 19,83 dinara. Pileće meso 1 kg po ceni od 131,99 dinara. Pođite lepšom stranom kupovine. Dođite u naše trgovine. Počeo od 5. maja filmska redakcija RTS-a u saradnji sa marketingom RTS-a i nezavisnim engleskom britanijskim distributorskim kućom Film Force počinje prikazivanje ciklusa savremenog engleskog filma, koga će činiti čak 30 filmova rađenih tokom poslednje decenije, od kojih 25 predstavljaju i diplomatsku premijeru. Svakog petka uveče na drugom programu u 22:30 sati ciklus savremeni engleski film i susret sa sigurno najznačajnijom evropskom kinematografijom i delima Lowsa, Boyla, Lia Davisa u tumačenju velikana engleskog glumišta Glenda Jackson, Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins, Alana Bates, Brenda Blethyn, Judi Dench, Jana Harta ili Roberta Carlyle.
Skoro svi filmovi ovog tipa omeđeni su priznanjima najvećih svetskih filmskih festivala u Kanu, Veneciji, Berlinu ili Tokiju, kao i nominacijama za nagradama Oskar, Evropska filmska nagrada i svjetskim priznanjima. Počeo od 4. maja svakog petka na živom programu u 22:30 veliki premijerni ciklus savremenog neizvršnog filma, tokom koga ćete vidjeti 30 velikih filmova, sve do sredine novembra ove godine. Mi smo C-Market. Naš slogan glasi lepša strana kupovine. Kupovina je lepša kada su cene snižene od ove nedelje na sniženje. Jogurt PKB Invest 3,2% mlečni mast. 1/4 litra po ceni od 8,40 dinara. Pola litra po ceni od 15,40 dinara. 1 litar po ceni od 29,74 dinara. Dijamant margarin 250 grama po ceni od 19,83 dinara. Pileće meso 1 kg po ceni od 41,99 dinara. Pođite lepšom stranom kupovine. Dođite u naše trgovine. Danas treba da obavim gomilu posla, a mašina za veš ne radi. Tu je opet neki kvar. Vodeni kamenac. Kamenac? Da, uzmite Kalgon. Naša voda sadrži puno kamenca koji oštećuje grejača, taložice i u cevi. Vidite. Zato vam preporučujem Kalgon. Dodajte ga deterđentu kod svakog pranja i sprečit ćete taloženje vodenog kamenca. Budite sigurni da će uz Kalgon veš mašina raditi bolje. I duže. Veš mašina živi duže uz Kalgon. Na današnji dan 1820. rođen je engleski filozof Herbert Spencer, 1945. uhvaćen diktator Mussolini, a 1830. Beograd je dobio prvo ulično osvetljenje, po čemu će ovaj 27. april 2001. godine ostati zapamćen u svetu. Koleginica Danijela Svrtić. Posle višečasovne neizvesnosti postignut dogovor između zvaničnika Sudana i otmičara etiopskog vojnog aviona. Oni su primorali posadu da okrene letelištu do susednog Sudana i sleti u Kartum. Sudanski ministar za informisanje izjavio je da su se otmičari predali i pre toga oslobodili sve taoce, pošto im je obećan azil. Odmah su po sletanju u Kartum tražili susret sa britanskim i američkim diplomatama, pa se veruje da su to zemlje u kojima i traže azil. Prva pretpostavka bila je da su otmičari etiopski studenti, ali sada se veruje da je jedan od njih pripadnik etiopskih vazduhoplovnih snaga koji želi da skrene svetsku pažnju na ekonomsku i političku situaciju u Etiopiji, izveštava BBC. Dok Kina žali stradalog pilota, Vašington zateže diplomatske odnose sa Pekingom, izjavom predsjednika Busha da će biti učinjeno sve što bude zahtevalo odbranu Tajvana od Kine. Masovni štrajk glađu u turskim zatvorima, do sada 19 žrtava. Novi premijer Japana želi da okonča ekonomsku stagnaciju zemlje. Najmanje 10 rudara poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kolumbije. I malim dvomotornim avionom uspešno završena evakuacija doktora Ronalda Senickog iz Amerike sa južnog pola u Čile. Misija je obavljena pri temperaturama od -51 stepen Celzijusa i u gotovo potpunom mraku. Ovo je do sada najhazardskija akcija ikad izvedena na južnom polu, izveštava BBC. A od informacija sa našeg podneblja, kako je beogradski program saznao, a agencije prenele, rešenjem krivičnog veća Okružnog suda u Beogradu bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću produžen je pritvor na još 2 meseca. U istražnom postupku trebalo bi da bude saslušano još 10 svedoka. Evo i ostalih najvažnijih vesti. Savezna Republika Jugoslavija danas obeležava 9 godina postojanja. Sadašnja Jugoslavija koju čine dve federalne jedinice Srbije i Crna Gora nastala je 27. aprila 1992. godine kada je donet Ustav. Jugoslovenski predsjednik Vojislav Koštunica u obraćanju javnosti povodom Dana državnosti rekao je da je neophodno postići dogovor o potpunom preuređenju zajedničke države na dobrobit Srbije i Crne Gore. Koštunica je pozvao političke činioce Crne Gore i Federacije da zrelo i odgovorno pristupe razgovorima o promeni Saveznog ustava. Više neimenovanih izbora iz vrha DOS-a potvrdila agenciji Beta da su srpski premijer Zoran Đinđić i crnogorski predsjednik Milo Đukanović razgovarali juče popodne u vladi Srbije. Sinoć oko 22 sata ka Podgorici poletao avion vlade Crne Gore, navodi Beta. U selo Lučane kod Bujanovca danas će, kako je najavljeno, biti nastavljeni pregovori delegacija Srba i Albanaca oko rešavanja višemesečne krize na jugu Srbije. U Kosovskoj Mitrovici će biti održan sastanak predstavnika političkog komiteta za odbranu Severnog Kosmeta sa komandantom Severnog sektora KFOR-a, regionalnim administratorom UNMIK-a i predstavnicima OEBS-a. U
U Albaniji i Bosni i na Kosovu danas počinju dvonedeljne vojne vežbe NATO-a u kojima će učestvovati oko 1500 vojnika zemalja članica Zapadne alijanse i njenih saveznika. Manevri, nazvani Ekspresna avantura dinamični odgovor 2001. trajeće do 10. maja. Potpredsjednik Veća Republika Savezne skupštine Žarko Korać učestvovaće na prvom sastanku predsjednika parlamenta zemalja članica Jadransko-jonske inicijative, koji će biti održan u Zadru. Tema sastanka biće Mediteran, saradnja parlamenta i država i regiona i njihovi odnosi sa Evropskom unijom. Jugoslovenski ministar pravde Momčilo Grubač izjavio sinoć da nije dobio pismo Karla Del Ponte u kojem od njega traži da saopšti da li je optužnica tog suda uručena bivšem jugoslovenskom predsjedniku. Toma Fila, branilac Slobodana Miloševića, nije želeo da odgovori na pitanje da li je njegovom branjeniku produžen pritvor za 2 meseca. Fila je rekao da će sve detalje saopštiti na današnjoj konferenciji za novinare. Prognoza vremena. Prema prognozi meteorologa da posle kišovitog jutra danas će biti sunčano sa jutarnjom temperaturom od 5 do 12 i najvišom dnevnom do 23 Celzijusova stepena. Evo i vesti iz glavnog grada. Gradsko saobraćajno preduzeće radi danas ponedeljnom, a lasta po subotnjem redu vožnje. Tokom ovih dana sa Basa će više biti polazaka, naročito za Gračanicu. Što se tiče dežurstva službi snabdevačkih i PTT-a, izdvajamo da su dežurne ovih prazničnih dana pošte u Slobodana Penezića, Takovskoj i Vasinoj od 8 do 20 časova. U prigradskim naseljima vrata PTT-a biće otvorena od 9 do 19. Te marketi i PKB-te će tokom praznika raditi od 6:30 do 21 sat, a 1. maja od 6:30 do 11 i 12 sati. Računa se da će privatni traktori biti otvoreni kao i svakog radnog dana. U cijeloj zemlji danas se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slab vetar promenljivog pravca, jutarnja temperatura kreće će se od 5 do 12, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U Beogradu danas sunčano i toplo, trenutna temperatura 10 stepena. Otkriti u prvom momentu ko je gost u jutarnjem programu, to će ostati mala enigma za vas. U pitanju je svakako legenda naše muzike, roka, ali neka ostane mala tajna i možete naravno vi sami protumačiti da li je ovo deo praznične atmosfere u našem studiju ili ne. Tek definitivno je da je i ove godine po pravilu spojen Dan ustavnosti i 1. maj. Iako će izostati tradicionalni prvomajski uranak, zaposleni u Srbiji će imati mini odmor od ukupno 6 neradnih dana. Ima kolektiva koji su spojili sve do 7. maja uz obrazloženje da će radne dane kasnije odraditi. Evo jednog malog komentara u prilog tome koje sve državne praznike slavi. Ako je po mišljenju Gintera Grasa jedan od prevashodnih zadataka kulture da demistifikuje politiku pre nego što se preobliči u istoriju, isto tako možemo smatrati tačnim da samo kultura može iz celokupne politike bar nešto spasiti za istoriju. No, pošto nije po Grasu već po Srbima, onda su politički kalendari više od kulturnih događaja prvog reda. Ne manje ipak od podgojenog praseta i bogate trpeze ili porodičnog susreta na selu i uranaka, dok se spisak neradnih dana širi. Praznajući državnim, republičkim i verskim povodima, Jugosloveni godišnje ne rade oko 2 meseca. Više od Japanaca, manje od Italijana. Da li treba da dozvolimo da nas praznici dele na komuniste, slobiste, demokrate, kada se u našem srpskom loncu kuva sve od žabljačkih, specijaliteta iz jajca i bele crkve, počev od 1941. U novijim udžbenicima piše da je 1991. prestala da postoji zemlja stvorena 29. novembra. Prošle godine praznovali smo taj datum, zaboravljajući i da delegati iz Srbije zbog teškoće u saobraćaju nisu ni prisustvovali zasedanju AVNOJ-a. Praznik antikvarijat, čijeg se zlatnog vremena prisjeća trećina stanovništva, ipak postoje neka vrsta velikog tate 27. aprilu, danu ustavnosti SRJ, koji važi od 1992. To je onaj datum kada je treći put u ovom veku, i to na Žabljaku, formirana jugoslovenska država sa zastavom bez petokrake, neustavno, i pozdravljena telegramima podrške iz Rusije, Kine, Indije i Irana. Pitanje je da li ima te države, pa i onih ustavnih smernica koje su u cilju prkosa evropskim moćnicima prihvatili i sami Crnogorci. Ne zaboravlja se jedino da je tada 27. april bio i verski praznik, pa su prvi put od 45. u skupštinskim holovima mogla da se vide uskršnja jaja.
A kad smo već kod verskih praznika, pola veka Srbi su objektivno bili sprečeni da se obraćaju Bogu na nebesima. I taman kad je crkva postala mezimče medija, dajući kraći kurs praznovanja, pravoslavci se dugo nisu mogli podičiti ozvaničavanjem ovih praznika. Ideju jugoslovenstva i države po volji građana ipak preduhitrila je želja za slavom jake Srbije. Tako smo 89. dobili 28. mart, dan ustavnosti i suvereniteta Srbije, koji je na Kosovu i Vojvodini ujedinio narod. Čini se, tog naroda na Kosmetu je sve manje, pa se postavlja i pitanje praznovanja. U državnom kalendaru crvenim slovima upisani su još i Nova godina, koju u paket aranžmanu slavimo skoro ceo mesec, zatim 1. maj, tek da potvrdimo svoje postojanje među radnim svetom, i oduvek sporni 9. maj i 7. jul. Ovaj drugi je dan kada je Srbin pucao na Srbina, označivši u Beloj crkvi građanski rat. Paradoksalno ili ne, ostadosmo zemlja svih svojih građana. Politički ritualizam na probi, a građani u dilemi. Kada rituali presahnu, onda društvu preti razbuktavanje nasilja, kaže teorija. Nju smo valjda savladali. Od prakse se očekuje mnogo više. Velika Britanija, poređenja radi, među 8 zvaničnih državnih praznika ima čak 5 verskih, dok su ostali posredno povezani sa verom. I pored toga računa se da je danas jedva 7% britanskog stanovništva religiozno. U Hrvatskoj je situacija drugačija i tamo su donekle takođe pročišćeni kalendari, državni kalendari. Hrvatska je još u vreme vladavine HDZ donela zakon o državnim praznicima. Ukupno iz tih razloga u godišnjem kalendaru je dodatnih još 12 neradnih dana. Naime, u Hrvatskoj se Nova godina slavi samo jedan dan, ali je zato praznik 6. januar, katoličkoga sveta Tri kralja. Uskrs se slavi 2 dana kao i Božić, samo što pravo na dodatni slobodan dan plaćeni imaju i pripadnici drugih konfesija u vreme njihovih crkvenih praznika. U Hrvatskoj se slavi dan 1. maj, zatim dan državnosti 30. maja, dan antifašističke borbe 22. juna, kao i dan domovinske zahvalnosti 5. avgust, dan kada je pao Knin. U avgustu je još jedan državni praznik, Velika Gospojina katolička, 15. avgusta, te 1. novembra, dan mrtvih. Nakon dolaska demokratske vlasti vodila se oštra polemika jer su neki krugovi smatrali da je državnih praznika, odnosno neradnih dana u zemlji u kojoj ekonomska situacija nije ružičasta, ipak previše. Sve se završilo na polemikama, ali do izmene praznika ipak nije došlo. Pred 1. maj ove godine, koji se u Hrvatskoj ne radi samo jedan dan, mnoge firme neće biti u pogonu u ponedeljak, a neke i cele iduće nedelje, jer su zaposleni uzeli godišnji odmor za 4 radna dana i tako napravili mini godišnji odmor. Koliko će to realno koštati hrvatsku privredu, za sada niko ne želi da javno objavi podatke koje statistika sigurno prezentuje vladi Republike Hrvatske. Zoran Šami, poslanik DOS-a u Saveznom parlamentu, predložio da se 27. april u budući ne slavi kao državni praznik. On navodi da su najviši državni akt pripremile i usvojile samo 2 tada vladajuće stranke bez širih konsultacija i konsenzusa drugih političkih subjekata. I ove godine obeležavamo 27. april neradno, Crnogorci to rade drugačije, radno, a ovo je i tema naše emisije 27. april ili bilo koji drugi praznik, pa i 29. novembar, da ili ne. Čedomir Antić, istoričar, gost u studiju ovog jutarnjeg programa, član Republičke komisije koja je formirala predlog zakona o praznicima. 20. februara je komisija formirana, a već 31. marta završila rad. Da li je za tako kratko vreme mogao da se napravi relevantan izbor praznika koji bi se našli u budućem kalendaru? Verujem svakako da jeste, pre svega zato što kada se pođe od osnovnih načela obeležavanja praznika, a to je njihovo mesto u istoriji jednog naroda i njihovo mesto u svesti jednog naroda, onda to ne bi trebalo bude teško. Mi smo se postarali, naravno, uz ljubaznost ljudi iz vlade Srbije koji su dozvolili da se komisija imenuje bez obzira na neke političke ravnoteže i političke obzire, uglavnom od stručnjaka, uglavnom od profesora Beogradskog univerziteta. Mi smo se postarali da prosto se vodimo pre svega naučnim razlozima i verujem da smo dobili jedan konzistentan predlog
budućih praznika države Srbije i čini mi se da po prvi put, posle duže vremena, smo se postarali da politiku i političke okvire potpuno izbacimo. Ja moram da vas pitam prvo kakav je bio sastav komisije i da li su ovako ili onako, jer tako i po stručnosti i po zrelosti je bila napravljena selekcija koja odgovara jednom, da kažem, pravovremenom nivou komisije koji je mogao da donese takav predlog. Sa izuzetkom moje malenkosti, komisiju su činili uglavnom doktori nauka, predsedavala je akademik profesorka Jelena Karić, naš uvaženi medijalista, tu su bile dvojica profesora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, istoričara, tu su bili predstavnici manjina. Naravno, ideja je bila da se u nekom ideološkom smislu predstave i one ideologije koje su prosto uticale na formiranje do danas uopšte ideja koje su suprotstavljene o praznicima, tako da je to bio i predstavnik Nacionalnog saveta, predstavnik jedne ugledne nevladine organizacije građana, kao i predstavnik Društva za istinu, honor i SFRJ. Jugoslavija u proseku slavi državnim ili verskim povodima skoro 2 meseca, odnosno 2 meseca ne radi. Da čujemo sada kakav ste vi predlog, u stvari šta ste vi u predlogu obuhvatili, da li je bilo kakvih intervencija od strane aktuelnog režima i kada bi taj predlog zakona trebalo da uđe u skupštinsku proceduru? To je tačno da Srbija i savezna država slave mnogo više nego što bi javno trebalo da slave i to je jedan od velikih problema, s obzirom na činjenicu su praznici od tokom vremena postali sami sebi cilj. Tako je moguće da se spoji jedan praznik koji je vezan za ustavnost i jedan praznik međunarodni koji je vezan za rad. To vreme, ja se nadam, treba sada da prođe. Mada neke stvari su tu, odnosno neke navike su tu i deo našeg mentaliteta, pošto posjećao da je srpsko društvo u starini bilo agrarno društvo, gde u njemu oko 170 dana bilo obeleženo crvenim slovom, da se svega 67 dana godišnje stvarno radilo. To naravno ostaje i danas. To je realni socijalizam u mnogo čemu i odjarivao kod ljudi tu osobinu. Mi smo predložili da u ovom trenutku jedan dan predstavlja praznik, da jedan dan bude neradan. Vidjet ćemo kako će to zakonodavac da reši. Sa izuzetkom naravno verskih praznika koji po tradiciji se slave Božić i Uskrs 2 dana. I koji su to praznici? Što se tiče naših državnih praznika, kasnije ću vam odgovoriti što se tiče predloga od strane vlasti i njihovih uticaja, odnosno njihovog uticaja na komisiju. Što se tiče našeg predloga, ideja je da bude jedan državni praznik, da to bude dan države Srbije. Mi smo se opredelili da to bude datum kada je Srbija stupila na scenu kao moderna država i kada su Srbiji ušli u Evropu kao moderni narod. To je datum, to je 15. februar, datum kada je počeo prvi srpski ustanak, to je datum kada je 30 godina kasnije ili 1 godinu kasnije, 1935. godine donesen prvi ustav. Ja sam bio slobodan da protumačim Sretenje kao datum kada su svi stanovnici Srbije, bez obzira na rasu i na versku ili nacionalnu pripadnost, postali jednaki, jer prvi ustav je upravo to i predviđao, tako da bi to moglo da se nazove i danom svih građana Srbije. Druga dva praznika vrlo značajni su praznici narodni, radi se o Vidovdanu kao danu pali za otadžbinu, tom danu koji nas podsjeća na tu tragediju koju je prošao naš narod, koji je vrlo često, da ne kažem uvijek, bio objekat u sukobima velikih sila, u velikim ratovima, a treći praznik, odnosno drugi narodni, je dan Svetoga Save, dan duhovnosti i prosvete kulture srpskog naroda. Mi smo naravno preporučili da se verski praznici uvrste u zakon o praznicima, to su ranije bili u zakonu o pravnim odnosima, sa tim što naravno i sada, kao i u prošlom zakonu, su izjednačeni praznici svih velikih konfesija, svih priznatih konfesija. Zakon o praznicima je pisan po ugledu, i to najbolje ugledu na evropske zakone, ima svega 8 članova koji se 2 odnose na njegovu primjenu. Šta to znači po ugledu na evropske zakone? Moram da vas pitam, da li bilo koja komisija evropska je uzimala u obzir stanje i potrebe nacionalnih manjina? Koliko ste se vi, recimo, time vodili u izradi ovog predloga? To je bio upravo tu se vraćamo na priču o što preporukama o same vlasti, s obzirom na činjenicu da postoji jedan stav da uz naravno kršenje ljudskih građanskih prava su kršenje nacionalne prava u Srbiji, našto doba ovog prethodnog režima, koji je bio samo produžetak onog režima 1944. godine. Bila je jedna preporuka da se usvoji jedan dan koji se odnosi na nacionalne manjine.
Međutim, mi kao komisija nismo mogli da nađemo takav datum koji bi bio prihvatljiv za sve, naravno, narodnosti u Srbiji kojih ima čak 26. Zašto je to uopšte potrebno? Pa, znate kako, to bi verovatno bilo potrebno. Kada bismo mi imali tu sreću da imamo svog Martina Luther Kinga koji je potpuno prihvaćen, mi smo onda naravno prihvatili da imamo takav praznik. I Amerikanci recimo prihvatili da je Martin Luther King 10. praznik Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Saveza. Meni se čini da je svetenje najpogodnije da se tako tumači, jer 1835. godine je malo država na Balkanu imalo ustav koji je predviđao ravnopravnost svih građana. Naravno, ono što je dobro, to je da su upravo predsjednici manjina u komisiji odbili ideju da se usvoji neki takav praznik, zato što oni smatraju da je mnogo bolje da njihova prava budu zaštićena na jedan drugi način u tom zakonu, nego da se izabere jedan veštački praznik koji bi u stvari ne izbacio nijedno naseljenje. Ja bih da napravimo jedan mali predak i da čujemo kakva je situacija u Skoplju, koliko oni državnih praznika imaju u svom kalendaru, pa ćemo nastaviti kasnije. Zgodno se namestio ponedeljak između vikenda i 1. maja, pa su Makedonci već počeli da slave Međunarodni praznik rada. Makedonci jesu stekli samostalnu državu referendumom koji je održan 8. septembra 1991. I taj datum su proglasili za državni praznik, ali se nisu odrekli navike stečene u bivšoj Jugoslovenskoj federaciji da slave mnoge dane neradeći. 2. maj su ostali u kalendaru neradnih dana, iako je u proteklih 10 godina Međunarodni praznik rada proticao bez bilo kakvih manifestacija. Najvažniji datum u makedonskoj istoriji je 2. avgust. Na Svetog Iliju 903. godine proglašena je Kruševska republika. Posle pobede nad Turcima trajala je samo 10 dana. Taj dan je proglašen za državni praznik, a tog datuma, ali 1944. godine, udareni su temelji makedonske države na zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Makedonije, koje je održano u srpskom manastiru Svetog Sohora Psinjskog kod Vranja. Ipak, za dan državnosti odabran je 8. septembar, kad je 1991. održan referendum o nezavisnosti. Još se kao državni praznik slavi 11. oktobar, dan ustanka protiv bugarskih okupatora početkom Drugog svjetskog rata, iako mu sadašnja vladajuća koalicija ne pridaje neki naročit značaj. Makedonci ne rade ni 1. i 2. januara, a ako su pravoslavci i katolici i u prvi ponedeljak posle Vaskrsa, kao i na Božić, muslimani imaju pravo da 2 dana godišnje ne rade slaveći svoje verske praznike. Kako većina pravoslavnih Makedonaca nema krsnu slavu, zakonom im nije omogućeno da ne rade još jedan dan, ali i bez toga ne mogu da se požale na manjak neradnih svetkovina. Da li su nam režimi ostavili u amanet ovakvu muku oko čišćenja prazničnih kalendara? Tek Čedomir Antić, istoričar u studiju jutarnjeg programa. Dakle, stigli smo, evo čuli smo kako je rešena situacija u Skoplju, 27. april praktično skoro je postoji 9 godina, tako. Čega se krijemo iza Jugoslovenska? To je jedno široko pitanje koje naravno prevazilazi na ulogu same komisije za održivanje, odnosno istraživanje državnih praznika. Meni se čini da mi imamo veliki problem sa identitetom, ne samo nacionalnim, već i državnim. Mi kao što smo jedan putnik koji je pošao na jedan put, a ne zna odakle je pošao i očekuje da samim tim treba da zna gdje ide. U Jugoslovenskoj je vrlo često odgovor na neka pitanja koja nisu postavljena, ali se podrazumevaju da su tu. 27. april je jedan datum koji, kako je to spomenuo Koliko Šamir u vesti koji ste posjetali, koji je predstavljao jednu sramotu na geografiji naše države, zato što smo rešavali svoj status državni i nacionalni kroz nedemokratske metode. To sad prosto bio bi red da napokon prekine, bio bi red da se napokon uspostavi jedna ravnoteža koja je odavno poremećena. Albert Camus je svojevremeno napisao da je nacionalni identitet poslednji bastion ličnog identiteta. I to pitanje, ako se ne reši, mi nećemo moći da prosto pogledamo Evropu u oči i da uđemo u nju kao neutralca naciju. Da li ovaj vaš predlog na najreprezentativniji način odaje naš nacionalni identitet? Da se vratimo samo na verske praznike i na međunarodne praznike, ako ste ih zadržali u periodu. Ne smije bi bilo da kažem da odgovorim potvrdno. Smatram da da, na činjenicu da je Srbija tim predlogom postavljena kao država koja slavi dan kao društva među moderne narode i moderne države koje cene svoje manjine, kao što naravno zbog toga ne oduzimaju nijedno pravo svoje nacionalne većine. Sa druge strane, to je država koja ceni svoj kontinuitet koji počiva na srednjem veku kao i kontinuitet državnosti većine evropskih naroda.
kraja svih praznika meni je milo da je napokon to pitanje ušlo u korpus državnih praznika, da su izjednačeni, što je i ranije bilo, ali ne toliko eksplicitno praznici svih priznatih konfesija, odnosno svih velikih konfesija. I također mi je drago da smo usvojili dva međunarodne praznike koji su do sada bili deo saveznog zakona o praznicima, zato ja shvatam da bi prosto bilo sasvim logično da ih slavi Srbija. Jedan je Nova godina, praznik koji slavi čitava planeta i logično je da on ne bude samo saveznim zakonom pobuđen, a drugi je Dan rada koji je predstojeći 1. maj, koji prosto spomen na velike tradicije levice koje postojeće nisu samo u Bugarskoj i Srbiji, koliko dugo nego to. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Antiću, zaista široka tema. U svakom slučaju, kada očekujete da uđe u skupštinsku proceduru ovaj vaš predlog? Mi smo ga predali 10. aprila. Ja računam da biće podnijeno do 2-3 nedelje odboru za zakonodavstvo i onda posle to na Narodnoj skupštini. Ja se nadam da će Vidovdan biti prvi praznik koji će biti slavljen po novom zakonu. Ja vam se mnogo zahvaljujem, a verovatno 27. april poslednji put. No, ne bi ova priča bila toliko strašna da nismo svesni toga da kao Republika nemamo ni osnovne simbole i obeležja. U nastavku priče, mada je svojevremeno kružilo da Slobodan Milošević konkretno nije voleo i nije želeo da se na grbu Republike Srbije nađe dvoglavi orao. Koliko je to tačno ili ne, nismo naravno istražili, ali smo istražili nešto drugo. Gospodin Acević ima reč. Pre 9 godina je u Srbiji zbog neizlaska dovoljne većine birača neuspešno završen referendum oko odabira novih državnih simbola, himne, grba i zastave. Ako se naravno izuzme neustavno uklanjanje petokrake. Tako je jedna od najstarijih evropskih država ostala bez znamenja, iako ih je imala još u 9. veku. Najstarija zabeleška o srpskoj zastavi, prema nekim tumačenjima, datira iz 13. veka, a što se tiče grba, u upotrebi je, bar nezvanično, još onaj koji je propisan 1946. po rešenju Đorđa Andrejevića. Svi simboli mogu se odobriti referendumom ili promeniti ustavom. Kako, na koji način, koji je najadekvatniji, pitamo naravno Dragomira Asovića, heraldičara i arhitektu. Svojevremeno je bila formirana komisija, ta komisija da li još uvek radi ili ne radi ili je ponovo aktivirana? Ta komisija ne radi, ona je raspuštena još u ono vreme kada je završila svoj posao. Od tog posla se onaj koji je komisiju formirao, znači tadašnja vlada Srbije, distancirala i dezavuisala rad svoje komisije time što je na sednicu Skupštine koja je trebala da razmatra predlog iznenada iznela jedan besmislen, lažni grb koji je proglasila za grb Vlastimirov 9. veka. Znači, datirala ga je u vreme kada grbovi nisu ni postojali u Evropi, pa između ostalog i u Srbiji. Grbovi se naime pojavljuju u 11. veku, 200 godina kasnije, i famozni grb župana Vlastimira je doživeo već tada na svojoj sednici Skupštine javni podsmeh, porugu, usled čega je za vreme pauze date za ručak taj grb nestao sa skupštinskog rostruma, a na njegovom mestu se pojavio jedan drugi grb, no to nije maštovitog zakonodavca tada sprečilo da na predreferendum, jer nije bio u pitanju referendum, nego takođe jedna od fantastičnih izmišljotina, znači na predreferendum se izašlo sa nečim što u Skupštini uopšte nije ni bilo prikazano i o čemu Skupština nikad nije ni odlučivala. Srbija je kao država zadnji put svoj grb samostalno, znači bez uticaja tog, da kažem, organatskog braka Staljina i Broza, definisala 1882. godine, i to ne tako što ga je izmislila, nego tako što je spojila dva istorijska grba u jedno. Da ne vjerujem, taj grb je bio na snazi do 1941. Ne, taj grb je bio na snazi do 1918. godine, kada je inkorporisan u novi grb Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Slobodne Kraljevine Jugoslavije,
tako što su u njega uneta još dva polja koja ranije nisu postojala, to su polje hrvatskog naroda i polje slovenačkog naroda. Međutim, danas kada govorimo o tome da Srbija treba da ima svoj grb, onda bi se mogli slobodno pozvati na reči koje je prilikom objavljivanja zaključka te komisije Zelenovićeve vlade tada izrekao Matija Bošković, koji je bio član te komisije, i koji je rekao da Srbija svoj grb ima, da stare zemlje imaju stare grbove, nove zemlje imaju nove grbove i da Srbija nema potrebe da traži sebi novi grb. Srbija svoj grb ima i treba jednostavno da ga se seti. Neustavno uklanjanje petokrake, s obzirom da se izašlo u stvari u susret volji građana, ostavilo nam je trobojku u amanet. Da li su to adekvatne boje, koloriti za naš prostor? U pitanju su takozvane panslovenske boje. Mi te boje imamo praktično od 1835. godine, kada je knez Miloš pojačao svoje insistiranje na tome da Srbija dobije priznanje svojih državnih i nacionalnih znanja. Prva zastava nije imala ovaj raspored boja, imala je drugačiji raspored boja koji odgovara u stvari rasporedu boja današnje holandske ili hrvatske. Kako taj čitav ustav, Sretenjski ustav, nije nikada stupio na snagu, konačna verzija srpske zastave je bila sa ovim rasporedom. I da li vas je do sada neko pozivao da date svoja rešenja ili rešenja koja su sublimirala zapravo čitav ovaj vaš rad i da ih ponudite javnosti? Srpsko piratičko društvo je još negde, čini mi se, 1992. godine podnelo vladi i Skupštini Srbije jedan memorandum u kome je predložilo kako bi trebalo razrešiti taj problem. Na taj memorandum nije bilo reakcija, osim jednog formalnog pisma kojim je rečeno da je memorandum primjen. Od tada se mnogo štošta desilo, a verovatno je najznačajnije sve ono što je bilo u vezi sa usvajanjem grba Savezne države. Dakle, grb Savezne države je već prejudicirao kako bi trebalo da izgleda rešenje grba Srbije. Jer u grbu Savezne države se praktično nalazi sve ono što je sastavni deo grba bilo Srbije, bilo Crne Gore. Savezna Republika Jugoslavija danas obeležava 9 godina postojanja. Sadašnja Jugoslavija, koju čine dve federalne jedinice, Srbija i Crna Gora, nastala je 27. aprila 1992. godine, kada je donet Ustav. Kolega Nebojša Kotlajić, danas dežuran u desku, po redakciji Vesti, a Vesti pristižu iz minuta u minut, imamo ih brojnih, gledalci već mogli da čuju šta se to Vesti upravo, ali umeđu vremenu smo proširili malo Facebook, pa krećemo ovako. U Srbiji je, kao što znate, danas neradni dan, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore saopštilo je da će za zaposlene u državnim organima te Republike danas biti uobičajeni radni dan, malo neobično za tako radni narod Crne Gore. Jugoslovenski predsjednik Vojislav Koštunica u obraćanju javnosti povodom Dana državnosti rekao je da je neophodno postići dogovor o potpunom preuređenju zajedničke države na dobrobit Srbije i Crne Gore. Koštunica je pozvao političke činioce Crne Gore i Federacije da zrelo i odgovorno pristupe razgovorima o promeni Saveznog ustava. Više neimenovanih izvora iz vrha DOS-a potvrdilo je agenciji Beta da su srpski premijer Zoran Đinđić i crnogorski predsjednik Milo Đukanović razgovarali juče popodne u vladi Srbije. Sinoć oko 22 sata ka Podgorici je poletao avion vlade Crne Gore, navodi novinska agencija Beta. Američki ambasador u Saveznoj Republici Jugoslaviji William Montgomery boravit će danas u službenoj poseti Podgorici. Montgomery će razgovarati sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem i liderom Socijalističke narodne partije Predragom Bolotovićem. Razgovori počinju u 10 sati i 30 minuta. Nastavili su mirovni pregovori u selu Lučane kod Bujanovca. Danas će, kako je najavljeno, biti nastavljeni pregovori delegacije Srba i Albanaca o rešavanju višemesečne krize na jugu Srbije, a u Kosovskoj Mitrovici bit će održan sastanak predstavnika političkog komiteta za odbranu Severnog Kosmeta sa komandantom Severnog sektora KFOR-a, regionalnim administratorom UNMIK-a i predstavnicima OEBS-a. Predsjednik Skupštine grada Srpskog Sarajeva Milovan Bjelica i premijer kantona Sarajevo Kuso Hadžidedić potvrdili su
vlasti Sarajevskog kantona garantuju bezbednost svim stanovnicima srpske nacionalnosti u delovima Dobrinje 1 i 4. Ne postoje nikakvi nalozi za hapšenje i neće biti nikakvih pretresa stanova. Toma Fila, branilac Slobodana Miloševića, nije želeo da odgovori na pitanje da li njegovom branjeniku produžen pritvor za 2 meseca. Fila je rekao da će sve detalje objasniti na današnjoj konferenciji za novinare. Okružni tužilac u Beogradu zatražio od suda proširenje istrage protiv vlasnika propale štedionice Jugoskan Jezdimira Vasiljevića, koji je u pritvoru od 22. februara. Saobraćajna policija Užičkog kraja počela je akciju pojačane kontrole saobraćaja za veću bezbednost. Akcija traje do nedelje 29. aprila, rečeno novinarima u Užičkom supu. Svakom prekršiocu saobraćajnih propisa neće biti data kazna, već letak sa informacijama o tome šta radi. Šef poslaničke grupe DOS-a u Republičkom parlamentu Čedomir Jovanović izjavio agenciji Beta da ne koristi automobil koje je vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova. Poslanik Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić optužio Jovanovića da je nedavno izazvao saobraćajni udes na autoputu kod naplatne razde prema Šidu, vozeći automobil marke Audi vlasništvo MUP-a. Na pitanje agencije Beta da li koristi policijski auto i po kojem osnovu, Jovanović je rekao: ne, da li vas to čudi? Jutarnji program ekskluzivno saznaje da će ovogodišnji dan izazova biti održan 30. maja, partner Beogradu, bit će južnokorejski grad Pusan koji ima više od 3 miliona stanovnika. Planiran je niz sportskih manifestacija svih 16 beogradskih opština, a centralni program će održan u Tašmajdanskom parku. Organizator je Sport za sve, a pokrovitelj Skupština Beograda. Tokom leta važeća zimska cena struje, ali ne u Srbiji, nego u Crnoj Gori. Zimska tarifa važeći u letnjem periodu saopštila je vlada Crne Gore. Prema posljednjim merenju koleginice Terzinu, u Beogradu je 10 stepeni. Danas će biti sunčano, jutarnja temperatura, kaže meteorolog, od 5 do 12, najviša dnevna oko 23 Celzijusova stepena. Proleće stiže u naš grad i u svakom Srbiju. pogledu. Repertoar Žaklije, velike scene, opera, premijerna obnova Stopska, Carmen, Serijski berber, Bohem, Traviata, Nebesna liturgija, Aprilon, Nabucco, Malen, Svetski dan igre, Čudesni mandarin i ključev, Uspavana lepotica, Dama Stanova. Dobrodošli u Narodnom pozorištu. To može samo C-Market i predsjednikovi 3 automobila, Peugeot 106, 206 i 306. Sakupi 5, odrađuje C-Market. Osigurajte njihovu budućnost. Cepter. Музичка продукции Рада Адович. Пробива сложила на разговор Ростович. Таким брендом Рада Адович из Сърбия. Доктор Полицин, Кромин Мислович, Марко Джошевич, Луиза. Българ Горана, Селатова, Газна, Стойко Найт, Углави Алфа. Budući su vaši deponači stalno u saobraćaju. Pripremite ih za to. Budite im dobar put. I evo, sada je pravo vreme da predstavimo našeg gosta Mile Lojpur u studiju, u jutarnjem programu. Ja pretpostavljam prvi put možda u proteklih pa sigurno 4-5 godina. Dobro nam došli. Za vas izgleda važi ono pitanje gde su, šta rade. Gde je Mile Lojpur i šta radi? Da li ima vremena za gitaru sada? Ima, najviše ima vremena za gitaru i za muziku. Najviše. To mi je obsesija od kad znam za sebe, kad sam bio mlađi. Da pomognemo onim mlađima, ako su gledali seriju Grlom u jagode, onda su ove kasnije generacije saznale za vas. One malo starije vas pamte sa Kalemegdana, sa Žurki, odnosno kako su se i zvali? Igranke.
na Kalemegdanu, odnosno na Zvezdinom igralištu. Da li vam malo nedostaje toga danas? Imate kome da prepričavate to vreme i utiske iz Kako da ne? tih dana? Imam od moje sasvijske dva sina, jedan je 27 i jedan je 17 godina, koji uživaju da mi pričam o tom vremenu. Stalno teče, aj priče kako je to bilo, i onda ja lepo ispričam kako su bila to divna vremena, bez politike, bez učega, bavili smo se samo muzikom. Nije nas interesuje ništa drugo. Muzika, igra i lepo što. Da, to je bio Vi sin ceo važete život. za Boemu Beogradskog. Da li i danas uspevate da budete to na neki način ili sutra možda? Pa ne, ja sam uvijek bio stidljiv. Ja sam stalno uvijek bio stidljiv, tako da nikad nisam bio taj koji napravi prvi korak. Uvijek sam čekao da dama napravi prvi korak, pošto je dama. A inače moja supruga Gordana, ona je sam 25 godina, ako nije do sad navikla na mene, neće nikad. Mile, zašto niste snimili nijednu ploču do sada? Snimio sam dve. Pa rekao sam. Snimio sam jednu sa Čuturom kad je Lojko svirao i sa Institutorom Blažom Šumadija Tisa. Ali praktično nijedan samostalan? Ne, samostalno nisam. Mada imam materijala, imam debelu svesku koju sam u to vreme 60. godina pisao tekste i melodije. Međutim, sve danas sutra, tako da nešto nisam bio zainteresovan za tu vrstu egzibicije, da bi se nešto eksponirao sa nekim pločama. Meni je lepše ovako da dođem kod Megdana i da budem nekim gost uživo. Pa makar i, koliko rekao, po 4 godine? Ne, ranije sam se vidio. Ranije, ili tako? Ranije. Pa da ne budemo egzibicionisti, ste vi bili egzibicionista kad ste bili mladi? U onom, naravno, najužem smislu reči. Pa jesam da vam kažem. Recimo, to je oduševljavalo onu omladinu onog vremena. Kad sam svirao, recimo, to instrumenti preko zime, leti na Kalemegdanu, da kad sviram gitaru, onda stavim iznad glave, pa onda kleknem dole, pa legnem na leđa, pa to su bili ti, kak su oni u to vreme zvali, kaže, jao Mile, pravi šou, idemo da ga gledam. Sada je to malo teško, naravno, shodno godinama, ali pesme su ostale, sad da čujemo jedno. Dobro je. Ima jednu jako lepu stvar što je pisao tekst Joca Kameni, moj dobar drug, pesnik i slikar, a muziku je napisao normalno ko. Joca je nazvao pesmu Legendarni Lojtrin, ima nešto u tome. Na Zvezdinom ispod samog vrata pamte dobro i mama i tata, igrale su curice i date, svirao je Mile Lojko, zna se. Mene su po Mališu šetali po Kališu, meso piva, još sam pio sok. Ali pamtim kad je Mile pogazo Lojko Mile zapevao šumadinski rok. Pevao je
pa ćemo da napravimo mali predah, pa se opet vraćamo u muzici. Sinoć je u Centru Sava premijerno prikazan film Ljubiše Samardžića Nataša po priči Srđana Koljevića. Premijeru je ispratilo i tužno saznanje da je posle kratke ali teške bolesti naš eminentni glumac izgubio sina Dragana. Večeras je u Sava centru premijerno prikazano još jedno filmsko ostvarenje. Reč je o domaćem filmu Nataša. Imala je čast da se pokloni pred skoro 4000 gledalaca. Ovu filmsku priču režirao je Ljubiša Samardžić, koji je posle impresivne glumačke karijere više od 100 filmskih uloga i mnogih nagrada, među kojima je 6 zlatnih arena i venecijanske Coppa Volpi, prošle godine prvi put stao iza kamere potpisavši film Nebeska ulica. Za svoj novi film, koji smo večeras premijerno videli, okupio je uglavnom glumce mlađe generacije koje predvodi naturščik Tijana Kondić. Mislim da sam imala kakve dramske sekcije, niti sam se bavila glumom. Mada sam imala potrebnu želju kad sam bila mala da budem neka glumica. Ali, pa ne znam, ljudi imaju talente, a nikad ih ne otkriju. Ali da Ljubiša nije bilo, ja nikad ne bih znala da ovako nešto mogu da uradim. U glumačkoj podeli su i Nikola Đuričko, Davor Janjić, Anista Dobra, Dragan Bjelogrlić, Boris Milivojević, Zoran Cvijanović. Kroz godinu dana života 17-godišnje Beograđanke Nataše filmska priča prati celu jednu generaciju mladih Beograđana koji su odrasli zajedno, a koje je život odveo na različite puteve i stramputice. Evo, praktično to je bio jedan mali skraćeni izveštaj sa premijere filma Nataša u Centru Sava sinoć. Domaća publika imaće prilike da ga vidi širom Jugoslavije u svim bioskopima, a u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sinoć je premijerno izveden komad Paviljoni, Kuda idem, odakle dolazim, šta ima za večeru. Ja bih molila režiju da pusti tejp. U pitanju je dramski prvenac Milane Marković, koji je u Beču već nagrađen za najbolji dramski tekst sa bivših ju prostora. U priči o najstarijem delu Novog Beograda, čiji su junaci članovi 3 porodice, igra nekoliko generacija glumaca. Od Rade Ćuričin, Josipa Tatića, do Nataša Šolak, Gordana Kičića i Srđana Timarova. Ovaj svojevrstan komad u režiji Alise Stojanović biće premijerno izveden i u Beču, a svrstan je u neke od najznačajnijih predstavnika savremene evropske drame. Inače, Milana Marković, čiji je ovo dramski prvenac, je rođena 1974. godine. Lako je pozorištima koja su se već afirmisala i koja ne moraju da brinu za svoju publiku. Kada su dečija pozorišta u pitanju, Beograd se ne može baš pohvaliti sjajnom situacijom. 3 pozorišta koja su na budžetu što grada, što republike funkcionišu, a o ovim alternativnim, da tako kažem, dečijim pozorištima slabije se priča, a interesovanje ipak veliko. Dragan Stepanović u studiju u jutarnjem programu i Darko Joksimović, upravnik pozorišta Talija. Dobro nam došli. Kako deca reaguju na vaše predstave? Da li je to pravi poziv za razvoj njihove mašte ili ne? Pa ja mislim da je pravi poziv za razvoj njihove mašte. U svakom slučaju smo krenuli sa tim dečji vikend pozorištem pre nekih 6 meseci u oktobru mesecu prošle godine. Inače, za sve one, za vaše gledalce, pozorište se nalazi u bloku 61 Mala Kozara. Novi Beograd inače nema ni jednu pozorišnu salu. Da, nema ni jednu pozorišnu salu, nema ni jedno dečije pozorište, najbliže pozorište Pinokiju u Zemunu. Mi smo krenuli sa tim projektom i za sad nam ide dobro. Publika je fenomenalna.
ljudi dolaze i naša predstava je nedeljom od 14 časova i specifičnost našeg pozorišta je takva što dolaze i druge pozorišne trupe i druga pozorišta, gostuju sa svojim manjim pozorišnim formama, tako da, osim što je to stalna scena Disney teatra, dolaze razne pozorišne trupe, tako da je naša repertoarska šema strašno popunjena. Darko, da li je neophodno dopasti se mališanima na način na koji očekuju, a to je uz pomoć Disneyevih junaka ili junaka koje smo na neki način importovali? Da. Mi smo baš u saradnji sa Disney teatrom, znači Plava Kalija, radio to jednu dečju predstavu sa Disney junacima, to su Miki, Paja, Šilja, Pluton i svi ovi poznati Disney junaci. I nekako ponešani tim uspehom svoju koncepciju smo baš zasnovali na toj ideji. Dakle, približili smo deci sve njihove junake iz crtača i iz dečjih filmova. Tako da su na našoj sceni i Pipi Duga Čarapa, i Asterix, i Obelix, i Pata Gača, i Duško Duguško, dakle, Miki, Paja, Šilja i svi ti likovi, znači koji inače gledaju na televiziji, ovdje kod nas mogu uživo da ih vide i mi smo isto jedino pozorište na Banovom brdu, dečije. Radimo u Požeškoj 83A, u sali bioskopa Roda. Evo ovako izgleda deo predstave. Da. Izvod 1. Da, to je baš Duško Duguško. I premijera je bila pre nekih par meseci, pre 2 meseca, čini mi se. I svi oni vaši gledalci mogu da dođu, recimo u pozorište Italije ili kod nas u Disney teatar i da odgledaju ovu predstavu koja... Recite nam koliko je teško stajati iza ovakvih manifestacija, koliki tim čini zapravo to i jedno i drugo vaše pozorište i da li ima afirmaciju za glumce, reditelja? Mi smo se još, znači, pre 10 godina organizovali baš na ovim principima kako sad teži ova kultura naša da se organizuje. Dakle, nismo ni na čim jaslama, niko nas ne plaća sa strane, jednostavno sami sebe finansiramo i što manji broj ljudi koji su angažovani, dakle, u stalnom radnom odnosu u pozorištu, a što više oni koji stalno gostuju, koji dolaze, afirmisanje mladih glumaca, tu su glumci bukvalno sa svih akademija, od Prištinske i Novosadske do ove naše, čak i privatne BK, čak i oni koji nemaju akademiju, a poznati su i dugo rade taj posao, dakle, profesionalno se time bave, kod nas mogu da nađu, da kažem, uhlebljenje, zavisno od projekta, normalno i svih drugih obaveza koje se prati. I koliko zajedno predstava imate na repertoaru i da li spremate nešto novo? Pa, pošto je već kraj sezone, imamo neke projekte i ti projekti će sačekati ipak septembar mesec. A imamo dosta predstava do sad koje smo uradili i pošto na početku sam rekao da se mi oslanjamo i na gostovanje drugih pozorišnih trupa, tako da naša repertoarska šema strašno popunjena. I recimo, za vaše gledalce da napomenem samo da u malom dečjem vikend pozorištu u nedelju u Maloj Kozari sa početkom u 14 časova gostuje baš pozorište Italija preko puta i sa predstavom Pipi Duga Čarapa i ja pozivam vaše gledalce da dođu u svakom slučaju u Malu Kozaru i da odgledaju tu predstavu koja je baš na prošlom nastupu imala dosta gledalaca i baš je najpopularnija iz našeg celog repertoara ovdje koji... Naravno, nije uslov da budete sa Novog Beograda da biste došli da odgledate tu predstavu. Linija 95 fenomenalno radi, tako da... Odlično. Moram da vas pitam, da li vi znate gospodina Lojkura? Tako da ne, baš sećam se, što ste napomenuli Grlimo jagode i ja se sećam Mile broj 1, Mile broj 2, košarkaški stadion Crvene zvezde i baš to je početkom 60. godina bilo jedno od najpopularnijih secista tada mladih. To je generacija u stvari, ono kad smo gledali Grlimo jagode, 45. godište, Branko Cvejić, recimo i to je. Tako da to je bilo fenomenalno vreme i uvek drago mi je prosto neverovatno ovako. Ja se izvinjam, gospodine Stepanović, vi ovdje ste tu negde generacija pa... Da. Vladate materijom. Da, i tako, a i sviđa mi se ovo što su radili sa Čuturom, mislim, to je baš bilo dobro. To je pre nekih 12-13 godina bilo, baš je bilo zanimljivo, tako taj susret jedne mlađe generacije u to vreme Čuture i Mila Lojkura. Evo, možda je sad i ovo odlična prilika da vas nekako spojimo pa da se uključite zajedno. Može, uvek postoji taj moment saradnje, tako da nema problema. Lojkur stoji i za lepih, lako pevljivih pesama, prijemčivih za ulopa. Ja bih predložila ako nema što brati da zajedno, ako odslušamo još po nešto. Tako da ne, mi smo se dogovorili, Mile, da vas moritama. Da mi se pravi to tako.
Danas je praznik, da, srećan vam dan. Hvala. A ja sam se za današnji dan pitao, znaš kako smo u ono vreme govorili, pitni se ideš na džustanje, na igranke, to je bio glavna fora, ono, šini, cipele, spice, sve. Igranke nisu dugo trajale, pa nije ni moglo da se skine šminka, nije moglo da... I Mila, ne treba zaboraviti kako se igra. Da, žipončići, baletanke kod devojčica, pa to je bilo divo. To je bilo vreme romantike. Onda su mladići znali da igraju. Sad ne vidimo uopšte dečka da priđe dami neko i da zaplesi se. Jedino po ovim školama plesa. I mene to oduševljava kad vidim onu decu, male one ključe, kako divno igra. Da. I čak onako surovi momci to vreme, pošto je Bata Kameni bio. Da. Baš kad ste vi svirali. Bora Glavonja, Da. Mile Robi, tako Miša, Bokseri, to su bili alamani, ali nikada nas iz orkestra nisu bili. Mislim, prema nama su imali neko poštovanje i čak su nas i štitili ako je trebalo. Jedino što su nam ponekad pustili kad smo svirali u studentskoj meni Sezara Markovića, pošto smo imali Vespe Mile Nedeljković i ja. I onda ovi mangupi, ako se zamerimo na taj način što ostavimo neku devojku, dođu i stavi kocku šećera u rezervar od benzina i zariba motor i mogu da slika. Kako ti sviđa moja frizura? Upravo sam htjela da vas pitam da li vas prepoznaju na ulici i da li vas se sećaju... Pa sećaju, ja sam imao frizuru kao gospodin u to vreme. A ja idem ka frizuri. A ne znaš šta mi je danas? Ali mi je sredila, moja Branka me sredila, to je fizički salon, Boba, kako ga reklamiram, umažem na gorko, ali to ne je vezano. Ja se izvinjavam što ti je dužinom reč ovako, ali jedno pitanje, da li ste svirali u podrumu, poznatom podrumu tamo na Terazijama? U stvari, u to vreme najpopularnije mesto početkom 60. godina. Jesam, to je Siluete. klub. Aha. Odlično. Nastavit ćemo priču u ime starih dobrih vremena, pa možda i u ime sećanja na praznik koji verovatno nećemo više slaviti. Vi, naravno, poštovani gledalci, naravno, Mila, možete da počnete. Vi ćete 27. provesti, u stvari slaviti do čak četvrtka i mi vam želimo prijatan dan uz, naravno, note Mileta Lojpura. Pozdrav od celokupne ekipe Jutarnjeg programa. Izvolite mi. Mojih kolega, možemo da krenemo. Mile broj 1,